Kan bulletin na chu China bokhi nile photte se voin jun ni somni pali hian India Today chuan Chinese hacker ten ninga kalta chungkhan India banking sector le information technology sector te website voicing li chuang hack tumin an attack aniti an puang India information technology sector le banking sector te beituma hacker ten ninga chung hack anron tum toa hacker te hi China a chuilu anniti Maharashtra top police official chuan asoi Maharashtra cyber wing special inspector Yasavi Yadav chuan rampani ten Eastern Ladakha bordara buaina annai nu ania wangin ngai thalawa chuizui ania Chengdu area China atangin hacker te hian anron bei aniti asoi Yadav hian tunili emo ninga kalta chungkhan atlem bera voicing li zathum hacker te hian anron attack aniti apuanga hacker te thil tumber hi India internet protocol thunun le email poimo te thuruk te lak chho antum ni in asoibok kafria danin he anthil tum hi lotling se chuan India nuclear base zongjong tele ralrel dan engkim anhre thayanga heiba ka hian India in thuruk tam tak anei te a hai chuak theivek bokang email manga indorna engkim thlengin tin lotling man se chuan website hawa kan mi mal thil poimo antirnan kan bank detail credit card detail zongjong kolekin kan poisa te an lavek theidon ani internet protocol hijack ani chuan heibak ka soilo tam takpo anti thei om trawang Moscow lama chamek India defense minister Rajnath Singh chuan China Global Times in Russia chamek Victory Day parade chimtura anram palai omchuan India defense minister amudon ni anga anpuan chu Rajnath Singh hian news diklo ani atia India Today in atarlan danin China palai te mu atum loti Ministry of Defense New Delhi chuan anpuang ti antarlanga Russia nen atranga leitur fighter jet Sukhoi Su-30 le MiG baka hian Russia ral thuam chuan vor anti-missile system S-400 po anleidon ti tarlan ani S-400 thi rang taka India alothlen theidan tura rotna siamin defense minister rodna hi Russia hian thatakin andonson thu Moscow media te hnena asoi ani S-400 anti-missile system hi India in anei thuaidon ni in alangta Chinese hypersonic missile laka invena thatak anei thei thuaidona sangni somni pakhata S-400 hi Russia hian India aron thlentir tura ruamman ania mase tuna hian India ron thlen thuai turin defense minister hian chaktakin ma alamek ani voina vekhan army chief general Naraven chon nizana kantarlan thuak Eastern Ladakha Indian Army te atloti A9 anron tarlanga India Army omna munle andin munte enfianon le ania theitopa anna chunjom turin le thanem ngai takle thatho taka anti tur thaute ti turin afui bok ka video masalama karon tarlan tak angkhan North Korea in South Korea sipai chakna manga run tura thupek ancho kha kanla thetheu ome boruak ain mung chhoviau toa mase asase hundon taktaka chuan angam le tarilo ani mel CGTV chuan top military official tenen meeting voice ri lai an nei nuwa Kim Jong Un chuan afarnuin South Korea beidan tur action plan alosiam to chu ti top ani thu voin khan apuanga Eastern Inter-Korean border atangin tukin khan South Korea hena hian military action plan chu suspend ani thu an hriat tir ni in tarlan ani hetiang ani lai hian China lama ve thung chuan news conference le COVID-19 update information ti chu khapna thupek chu ani China COVID-19 hrileng mek hi adang lambik nia an hriat thu nimin lama khan media ten an puanga COVID-19 strain dang ni in an hriat thu le Chinese researcher te chu antibody thale Shrilovei to te COVID-19 daulet theitur antibody nei to te atranga test annaya tuna China a COVID-19 hridarmek hi an antibody in an hne lo na sa aniti an soya
chubaka heng hrivei to te antibody a hian COVID-19 3 do ne theitur ain siam to awangin thisen anpek khan COVID-19 veite po andam pha kha ania mase heng hrivei to te thisen nena antes na hian an antibody te hian anhe lo na sa a thena phei chuan an antibody hian anhe lo satlia mai ni lovin virus hian che thei lovin asiam jok ti an mu chuaka mase nimina anthu puan zarba kha he virus strain danglam om nia an soi hi khovel hian a khazui theile don talo ni in alang ani Global Times in atarlan danin Beijing a virus darmek chu Wuhan atanga chuak virus ai khan a hlom mai baka in kai chon awol sam ni in antarlanga Wuhana Yang Zhangui Deputy Director of the Pathogen Biology Department chuan Beijing a adar chaklea Wuhanami ai khan in kai chon awol sam MMT alanga Beijing a 0 case atangin kar ni chunglakin COVID-19 case janni aitama an kai chongala Wuhana virus khachu hrivei mu chua ani atanga thakhat nuwa mi janni somsaria anin kai dar man chawa Beijing a hian kar khat chungin community a kanlut mana in kai chon aul samdan hi zirchian le angayani atia mase voin khan CGTV lamin COVID-19 information le news conference te China in a hold thu an puang le taboksia ramdanga adar vak a hlom mai thei ani mase an thu puan hi rin tur le rin lo tur po riat a har to le a thu dik lo atam to boksia ngai that lo phanan lo mang lo phot ila a tha ome India le China line of actual control hotspot satellite thalak chungchang kha soifia don teang satellite intel analyst Sydney khopui Australia mi Nathan Russell chu video conference mangin Nimin Khan India Today chuan an koma Australia satellite image chungchanga zone te anzot picture alan dan hian Russell hian China sipai te hian India le China inremna LSC a India side lam finger 4 le finger 8 chu China in anron lut to ti asoya heng satellite thalak atanga alan dan hian China hian antran mun an thak thangin ma anron son lea heng thalak a rin bial hawa hian concrete le thira siam inte enge mozat an siam ti asoi army te in khorna tur ani le ni lo chu riat ani lo ti asoya ma se chu tiang atan chuan an mang ani chuan low altitude ta omek India army te chu olsam takin China hian chunglama tangin akap theidona Indian army position en hian anchan a chhejok donani ati he satellite thalak hi anron ti chho masakhan India sarkar chuan apom lo ti anlo soito a finger 4 po India opna hnuaya aom ti in tarlan ani to a mase hethu India Today in nimina anron ti chho awang hian in nialna atamta ani Prime Minister Narendra Modi point apom lo thule China hi India side a anlo lut lo ti asoito boka mase India Today nimina he Australian analyst ankomna life anpek chu awang hian comment lama po in hialna atam ema mase he analyst thu soite hi oilo antam rolin adik ring antam lebok voin chonhulam khan Indian National News Agency Republic World chuan line of actual control final proof tin line of actual control satellite image Australia in anron pek chu hi avain adik lo vek ani tin an pong ve thung adik lo zia an proof na thalak rang te po anron chop choka rampani army te tlemin antol hret zoka tuna hi chuan China army te po antol hnung to viauti final proof kanron tarlang ani anti mase anhu darkar khatvela Wayon News Agency in satellite image dang anron phauchuak velea hei US satellite thalak ni in ansoi ve thunga Australian satellite thalak kha anron nem het ve thung ani US satellite thalak hi tamtak anron da galwon luidung zuin China army te anron in kulmek thu an puang vele thung boka China PLA tamtak le ral thuam China in aron hunglut ni in antar lang bok Nimin Loka Army Chief in Ladakh Achuasana Voina Khan ANI News Agency chuan Indian Army Chief hian Western Ladakh atloa
army te afui thar le ti an puang le a ngai that lo na enge mo chu awm deuh chu ang viau ani